atu tato ekalesia le suafa o Yesu Keriso, suafa o tamā le alo ma le anganga pa ia. Fatalo fatu tato ekalesia ni tai au. Ia o salamo iwa sifu ma le ono, foi upe lua ma le tolu. Ia o tau pepese atu i le alii, ia o tau whaafetai alona suafa. Ia o tau tala i atu, lana whaao le tanga i le aso ma le aso. Ia o tau tau watu lona mamalu inu ese, maona wa venga inu umalava. E maata ngō fie oe le alii, e la e foi oe i lau mamalu. Ia manuia o tatou tapua inga ni tai au. Matango fio ele ali la o ile mamalu dia o ele tupu dia o ele tupu fusia ile malama le pongi sa ua sola Matetele si ufofonga, matetele si ufofonga. E ofo ngia oe, pese mai e ofo ngia oe. E lo mai e ofo ngia oe. Lo umatai. Tanga e o le ngataanga le atua tolu tasipa ia tama le alo le anganga le ona mata utia le mamwe na fasia e ofo ngia oe Pese mai e ofo ngia oe E lo mai e ofo ngia oe Lo matai E sili lo suafa Tatawi Mai e ofo ngia oe E lo mai e ofo ngia oe Lo matai
tapo inga I le tua. O maia ia tātou ala langa fia I le li'i. Ia tātou ala langa I le papa o lo tātou o le tanga. Ia tātou o ati o na luma maliri ina. Ia tātou ala langa ia te ia I pese. O le a tātou tutalo. O lo ala langa o mātou loto o mamauli te tasi I la o fio le li'i. Le umanuia lau tau singa I lo nuu ma lau e kalesia ma I mātou uma I le lava yaso ua tuana I atu. Nei ua tau poto mai lau whanau I lana tāpua inga whaitele. O fio mai anganga pa iai. Baptisoina o mātou tangata tāpua I te tasi. Mātou te ala langa I lau fio I le maoni e te tawai. We're gathered here again, Father, seeking your praises, your name, and discerning your will for us this week. We ask that your Spirit fall heavy on each and every one of us. Open our hearts as you manifest your glory through this worship. Amen. La tātou amata le nei sauninga I le pese 5 te ina I tātou le special choir le li ie le tua.
talo fatu le tapu inga le masuri le ao le kalesia. Talo fatu tato kalesia le second Samoan. Kionga te te fono malanga le lau. Talo fatu fo i o whainga wenga. Sume oa o molatu futua. Kionga te akono. Ni utamaita i te akono tato o whipese. Talo fatu fo i tato malo a sia simai. Tato fatasi pia ma sume tu ina mai a fono. Sume a kireti ma fotu i bonga. Talo fatu fo ina i tato paanga mai lato tapo i mai o wala SS ala teimi nei o e rua. If you're happening on to this service and somehow the algorithm has served you this particular part of the internet, I want to express a warm second Samoan welcome. To those who are joining us this morning. This is the Second Samoan Congregational Church. We're part of the Protestant faith. We're part of the United Church of Christ here in the States. And for those who share the same language as us, who are part of the Samoan diasporic faith community in the States. And I hope that as you participate in our service, that you find a little bit of God. And this is what we've distinguished from our community. The reason why we're different from God is because God is eternal and we're not. God's ways are not our ways, and God's thoughts are not our thoughts. And to the extent that you know who you are, then that's not God. And to the extent that you know who you are and you find that there's something missing, then we'd like to propose that you're missing that God. And to the extent that you pushed it and you felt like you are part of God, you are God incarnate. Let me remind you of the suffering that humans go through, and that we will eventually die. And that's the demarcation between that which is God and that which is not. So part of what our community has done over the years, and may I say over the generations, is to be able to preach this gospel that was manifested in Jesus Christ. So we would have a template, let's say. We would have a best practice. So we would not repeat the mistakes of the past. So that we can continue to move towards God. And in the process of doing that, we live lives that are purposeful, meaningful, and worth living. Let us pray. Le tua tasi pa Irae, le tama le alo malenganga pa ia. Whaingatai o mātou uso Musulini o na talitonu, I le tua e talitonu I ai le tangata Kerisiano. Wa whamai alato e tasi le tua. O mātou talitonu fo I ai. Aina ua whaali manino mai lo walo o Yesu Keriso. O inana I ite ai le tangata Kerisiano e pese I ai se fe so ta inga o le tua lea e tala noa I ai o mātou uso Musulini. Ma le tangata lea na whaia e lawo fio mai lava I le amatanga. Le whaali manino mai o lawo fio e ala I lo walo o Yesu Keriso. Na sa vali lungo le neila o le ele pe o na mātou sava vali ai. Whanau mai le whawhine na whanau I tutono le lalolangi anga sala. Peo na mātou whana nau mai ai o mātou tina ma mātou soli fo I le nei lalolangi le ato.
O inana I ite ai mātou e leo mamao la o fio ma I mātou. O e sili ona e lata mai nei lo le manava o lo mātou mana vaina ai le ola. Ele nei na mātou tausia o le upu. Ina ua liu tino tangata o ia, luafe tausanga taluai. Lefo ilawa o lo mātou whapeina ai o na mātou whaia le ami o tonu, whaali fōua la o fio I o mātou fo I tūpulanga. O tele ai le ita, tele le loto alu olua. Lo le atangia ai se alofa ma se alofa la feai. O le mātou ta pena ina o le upu, o le mātou palewhengai ma le upu, luafe tausanga taruai. Na o foina atuai e ia lona ola e suyai o mātou wangasala. Whasa tauro e tangata. Mātou whaalongo atu ia na upu e le ngalo pe le kalesia kersiano. Lo utamae e whamangalo atu ia I lato. Awa ua lato le loa le mea ua lato whaia. Fasiotia tangata ma ua tanumia I le tunga mau. Ane toe tū manu malo mai o ia I le nei aso. Le wa vea I le nei aso e whai maaso tāpua I o kerisiano I le lalolangi uma. Na mafuta mauna tangata, I aso e whaase fulu. Na avena e leo o ia I le langi ua nofo I le tūtau matau o la o fio. O lo fautua mo I mātou matangata e alofangia e ia. O umale se furu aso na uina maile e ia o le nganga pa ia. Le persona lona tolu e whaamala malama I o na tangata. Na tuua I le lalolangi le winga la vea I o la o fio. Te mo fai e so o le tangata ma le atua. Le mea le nā vea I ke riso e whai ma o ngā tutonunga o la mātou whatuatuanga ma mātou tāpo inga. Wana ia te ia le nganga o lona tūlanga tutusa ma le atua e le se mea mau. O lona pa ia foi ma lona mamalu na tō mai la o fio. E lona manatu e le se mea e ta ofi mau e ia o le tangata. Ana sa atu e ia te ni uma na ola ai ma soi fua ele nei o langa. Vea ai o ia e whaima polonga. O ia tū fo I lalo le whataitai mātou te whataitai uma I ai. Ana fionga fo I olo mātou su e ma whaitau I ai e le au noa. O mātou mau ai le whatananga mō mātou. Le whatananga a whai mai mātou te o I le maile tasi I a mātou wō mai ai maile lua. A whai mai e avatu le ofutino I a tatala atu I ai o mātou ofutele. Te me lea o lo whau pea I a awa pea lo mātou whatuatua ma lo mātou whale whatuatua. E whaau pōpō pea lava. I le sosia ma le tamao a inga o la o fio I mea mātou te whaia. Mātou whaafutai atu ono le nā tu o lalo. Nā whaataita inga na whaia lo walo o Yesu Keriso. Na le ma mawhai a te ia le wheanu, le tā. Le ma mawhai a te ia le pelo ngia o ia e tangata. Sa le ma mafa fo ia te ia le winga o le tangata e wha ole ole. E sa te di tonu lava o ia I le amatanga ina ua whaia e la o fio le tangata. Na e whaia ua ato toa ma ua le lei. Whaatasi e mga luenga o le fuafuanga. O lona lava alofa I le tangata na ia whaia. Na e whaia I le tangata whaatasi ma le free will. Whaatasi ma le saolotonga e whaia e ia le tāpua inga pele ai. E whaiai e ia le melelei pele ai. E whaiai fo e ia le mea le ato toa e le fina ngalo I ai la o fio pele ai.
Ina wanga sala le tangata i le amatanga ona e te penaina lea o le whaolatanga. Nei au maia perfeta e musu i o mātou tangata whaingata. Nei au maia le lolo. Nei au maia le Tower of Papelu. Nei ulawa ina afio mailo walo o Yesu Keriso. Lea o mātou maua ai. Le nei upu moni. E mawhai lava e le tangata o na fili le lelei. Mawhai le tangata o na whātua tuanai le leanga. E ni lifa la mātou whātua whala inga I mea sili. Na mātou titalo le li I whapeina o na mātou whaia o mātou o langa. Mata lawe ia mātou tāpo inga whai. Mātou te penanga I whalewhai ngā ruenga. Tofi matiute o lo o wala o wina I mātou iai. Se I o lo o lawa I tofi matiute o lo mātou ngā rulue I lau e kalisi. O mātou titalo le li ie. Ia fio mai pealo wa nganga pa ia. E temi mātou te mana o mia ai lo fisosoani. Ma ia iai mātou le loto maua lalo mātou te tapa ai lau o fio pe a mātou vai. O le mea ua mātou I loa le ali ie. Le whau mai o lo mātou soifua ma le ola I o mātou fo I tūpulanga. Ua mamafa le ngā luenga a lau o fio mō tangata. Ua mātou whaalongoina fo I le oi o lau whanau. I le teini ma le teini. O le isi le nei a o onga ne a oa o mai ia I mātou. O lau o venga e māmā. O lau wamo e amo ngō fie. O la mātou titalo le li ie, e te tau fo ina mātou whapeina o na Faiai mātou o lau ngā ruenga. Na ia mātou wamo fia le avenga o e tu maia ia I mātou. Ia whatufungaina fo I o mātou maso ina ia amo ma le le whaitautaui. Amo ma malo lo. Ia whaaupengaina I mātou I tu ainga amo ese. Mātou te amo fia ina ai. Le amo na e tuina I ai mātou. Le ia mātou ngā lulue I lau ngā luenga fia. Ngā lulue ma le le whaitautaui. Ngā lulue ma le saili māsei. Ngā lulue ma le file mo ina ua mātou mauti noa. E le se mea whalea o ngā lo mātou tauti ngā I lau fia. Lo mātou titalo le li ie I ao ngā sauninga ma tapu inga e pei o le nei. O ngā mātou mawhauwhaunga whaitau ngā tusi ma talo talonga I lau o fio. E whaau penga ina atili ai I mātou o wale nei vai aso. O mātou manatua le nei vai tau o le leni. Le lima ile nei o vai aso o mātou sawa vali pea ma manatua ina pupua ngā o lau o fio. O la mātou titalo le li ie I oane I o mātou tausia e pe o ni tupua ua tā. Pupua ngā o lau o fio. Ia whatufungaina I mātou te loa ai o mātou fo'i pupua ngā. Ina ua tō e sea o mātou mātua. Ina ua mātou mawhatia I mata upu o le lalolangi e tau mai ia I mātou I le teimi ma le teimi. O le nā fo I o lo mātou awa iai whatasi ma pupo ngā o le li. I te ua mātou manatu, o mātou whaalaina ma le ofo I nātu o le tangata. I ngā luenga ese whaingatā e pe o na mātou whaia. E atili o na mamafa le avenga I ai mātou. A le upumoni le nei ua mātou I loa le ali ie. Na e talia fia pupuanga na pupuanga ina ai oe. Na wei uina whaasatauro oe le ngalo pe le aupa ia. O whitalainga te tulei mai lungo re satauro. Ua taunu. Rona winga o lo soifua, lo wola, e o lawa I lo malili. O whaato to ina ai le tongi o la ina o le tangata mai ana angasawa. Me lea ua mai ai le kalesia kerisiano.
leo no le mea e mawhai o na mātou whaia. Au no le mea e te tau o na mātou whaia. E sua i o mātou wivi. Pe a mātou pai i le tūpao lo la e. Le mele leli ie o maia i a mātou le aungo fie. Le manino la mātou wa ai. Mātou te lotu mai ai i lo malu pa ia i lewa yaso ma lewa yaso. Ina ua mātou mauti noa o le mele na te tau o na mātou whaia. Lewa yaso i le whiau mga ruenga lo nuu malau e kalesia. Tala vaifo i o lo whiangai e le totele. Ua mātou titalo leli i e tātou malau o fio e manui ai me uma. Ngā ruenga i whalewhai ngā ruenga. Ua mātou titalo leli i e maua le malosi o le nuu lo latou malosi. Whiangai ei latou malengu ngalue ina o le nei tamau ainga. E fisosoani o mātou ainga e meise lau e kalesia. Ngā ruenga fo i tutono o lau e kalesia le nei vaiaso tātou malau o fio. Fautua mai pealo wanganga pa ia i me aon te tau na mātou whaia. Ia sanga vi ia e pealo suafa i le menei. O mātou manatua, ta māma tina mātutua o la mātou o lotu. O le maua le malosi e lava mai ai tāpua inga whaitele. Wha maise o aolofa. Ia i lātou le file mua o la o fio. Mafutaina e loa nganga pa ia. No o i lātou i toloto inga o le soifua. I e lau whamanuianga i ainga uma o lau e kalesia. Meise i lātou o lo o. Ta ua le nei e kalesia ma o lātou ainga whalenganga. Ia i ai lau whamanuianga ia i lātou. Mātou mantua ia le whainga maloa Samoa. Samoa na lua. Me se fo e kalesia ese watia e yo mātou watunu. O mātou titalo leli ia. Whapena fo i ona tasi i mātou i nei. O lo vai e pele tino ke riso e pe ona le po malae e to tele. Mātou talo te pena e lau o fio se file mu. Se lao. E tasi e tangata Samoa i lalo le whatutuanga. I o lava taimi ma o wala fo e te pena ina. I o nala mātou te talo fo i tele. E leo noa i mātou ma te talo o teito o tasi. I mea lo atu ngalu ai o mātou loto ma manatu. O mātou wofo ina atu i lumo o lau o fio i le neitai au. Se ia whaia i ai lo fina ngalo ai le o mātou loto. If we have but one request this week, it is this. As we celebrate the 5th Sunday of Lent, that we have this clarity that you are God and we are not. That you are eternal and our time will come to pass. And that you are the God of gods and we were made in the image of that God. When we are aware of that boundary, we will come to love ourselves as you have loved us, not as we would like to be loved, not as the world love us and give us all the compliments that nurture our egos and our ids, but love us as you have come to love us. You have loved us in a very deep, fundamental, and eternal way that we can only begin to discern as we go to our quiet place and ask the tough questions. Why are we here? Why am I here? Where am I going? When we begin to ask those deep, fundamental, and God-centric questions, then we are beginning
to figure out what your purpose is for all of our lives, for each and every one of our lives. When we begin to come up with answers as to why we are here, then we will intuit that there's a purpose. There's a reason why we gather here. Of all the places we could be, we find ourselves on these hallowed grounds. There's 190 plus countries in the world, but yet we find ourselves in this country. There's 50 states in the Union, but we find ourselves in this one particular state. Why, Lord? Only you have the answers for us, and only you have the answers that will excite us, give us purpose, give us meaning. And that is our prayer. As we read your scriptures and meditate on your word, that we are present to this reality, that you have a purpose for us. And all of our lives is about seeking what that is. And when we zero in on that, we will receive life. We will have abundance. We will intuit life eternal. And then when we go out into the world this week, we are embodied with that knowledge that we were made in your image and that we have a purpose to pay attention to. Ya nala matu talo leli i. Ala tu suafo Yesu Kristo lo matu li I malfao. Amen. Pa awau tatou tapu inga pese salawi vaskuru. Tete ina tatou special choir.
mai u ona le ai se mea o ia I mātou. O le moni lava le nei le I alana le ia I mātou ona mātou te le o fesili atu ia te oi. Ngata fo I lea so se isi lava e ola I le nei atu nuku maloso Amerika. Mātou o ia I le tasi pasene o le tamau a ingo le nei laluangi. Mātou talo le li I au ngā le nei foai. Langai manatu I o mātou tangata te tutasi. Na I o mātou whaingo fiei una matamau I lau ngā ruenga. We offer you our tithes and offerings from our abundance, asking that you would bless it and allow it to further your graces in our hearts and our giving. In Jesus' name we pray. Amen. Whiunga le tua la tātou whaitawina. Tusi whiwhilia I le nei wa yaso le Ioane e pangalia o mtau po Fili Atan tātou whaitau whilafuafuai. Pai whaupu e lua se fulu. Our reading this morning is in your bulletins. John chapter 12, verses 20 to 33. Johannes Lua fa upo e luas pulu tolus putoru la tato whaitau whilafuafuai iai. O te whaitawina mai le lolominga ne o tuspaia o le whenainga fau. I le ngangana Samoa ma le ngangana Peritania. Sa iainis tangata e leni sa whaatasi Maina o atu Yerusalema e tāpua I le teimi o le tausaminga. Na o atu I lato I a Filipo o le pete seita I Galileia o ia mo le atu. Lele I e mātou te mana na o I fia vaai I a Yesu. Wani leo Filipo, ta awatu ya Anterea, ta awatu wa ilea Anterea ma Filipo ya Yesu. O tali atu Yesu ia te ila ua. Wo o maile I tula e o tuwai le atali I o tangata I lona mamalu. O le whapele pele I lona lava ola e mau mau. A o le ino I lona ola I le neila lolangi. E whaasauina o ia e o I le ola e whaavavau. Ia ona mai se tasi a teau. Ia muni mai o ia ia teau. O le mea o se iaia. Ia e fōina o ona. Ia ona mai fōi se tasi a teau. Ona li ia ne o ia e whamau. Wa atu lava lo loto. Sea ea sa upu a whaiatu. O te whaiatu ea le tamae I e la bea I a te au I le nei tula. A petai o le pongai tonu lava le nana o wo o mai ai I le nei tula. O whaalongo ai le to'atele o tangata na tutu wai I le si'ufofonga. O na whaiane lea, o le ta'alili o le whaititili. O whaiane nisi, o tautala le angelu I a te ia. O whaamasinuina nei le lalolangi. E tuli e sea fo I le li o le nei lalolangi.
Ma le whaupe tolu sifuru tolu. Whamuia tele mai le tue ala le tātou whaitau ma whaalongolongo I upo ana whionga pa ia. Tuma watu pe ia te ia lo na lava vi inga. Nei se I o I le whaalobau lava. Upu o whitwhilia e whai mamatua ele nei pa yaso. Tusina tātou whaitawina. Ua o mai le I tūlā. E o tuai le atali I o le tangata I lona mamahu. E o le manatu au tū ele ias tangata ele mamalu. Ele ise tangata ele mamalu. Lewa yaso no lima le nei o le leni. O toi fo ina nai wa yaso o na tu inatu lea le lii. O ia lava I whamasinoina. O lo whangatua pea le alii. E le ngata o lo vaai o ia I le tamā. Ma le whaina e le atua o le tangata mai le amatanga. Alo pale whengai ma le tūlanga o lo iei le tangata I ona teini. Na nasa whetu na I le lii o le tolo le nasa tau mawhai le lii. E whaapula pula atua I tangata. Le whina ngalo o le atua mai lava le amatanga. Wai loa le lii ele to tele se teini. Wai loa ele lii mo le whaaletino lava ia I ele teimi e whaasatauro I nai o ia. O na manatu lo lea e ta pena le mea lea. Ia whaa upenga ina o na tangata. Mela le ele mea lea. O le tamo whai o le li I la langa le mamalu o le atua o loo I le tangata, sai le tangata. Mai lava I le amatanga. Ai ono le leo stai. Ono le le lata I le finangalo o le atua. Ono le le sa ili o le tangata I le atua. O le mafuanga le na ua le mamalu wa I le tangata. Pe o le mea le nā lea o lo o iai le whaitaunga o le nei aso. O le manatu o tu e mamalu lava le tangata. A taruai ona o mea o lo tupu I le tangata. O le mafuanga le nā pese I o manumi numi ai fo linga o le atua. Na Faiai le tangata mai lava I le amatanga. No uma na whaia le tua tangata o na whai mai la ia ua matua le lei ngā ruenga le fofua. Pe o le mea le nā lea na whengai ma le li I vai tau le nā. O le tusi la le na tātou whaitawina. Whai mai ua atu tangata e leni I le li. Fia maua sina o lātou talanoanga, fia maua sa lātou quality time. Ia o wane ngalo, tangata ia e leni, e pe e esero lato fawina. Esero lato fawina ese maina I lo tangata e Peru. O tangata e leni le tato te maua mai ai, le manu lauti le o le democracy. Le foi tato te maua mai lato ta alonga o le limpeka.
le whainei LA le 2028. O le tele o tō whamanino o tangata nei, o lo whau ele atu o Europa, e o fo ilawa ele nei atu nu. O lo whau I manatu nei, so e tā ua ala I tangata nei, I le mafo whau. E tā ua ele tangata le nei theory, philosophy. Whamailala apostolo Ioane, wo atu la tangata I e fia maua so lato wawa noa maleli. E ta wala atu I a Filippo ma antere alonosu. A whamaileli I wo umatemi o mea nā. Wole to yeise teimi e to e whai eise mata o Pisili, te whai eni tala, te whai eni wāwenga, wo o mai le tu la. Pe o le mele nā lena, tato whaita wina. There's a time for theories, and then there's a time for practical. There's a time for thinking about things, and then there's a time for acting out things. There's a time for philosophy, and then there's a time for theology. So when the Greeks came to Jesus that morning, they wanted to talk theories. But Jesus said, the time has come. It's done. Wa sui le mea. So pe o mele na, o na whaiatu rola I o le liki. O le pumoni le nei. A whai ele pa u le fatu I le ele mapala ai. E tu mau pe lava. Lei se senga. A wha pe pa u le fatu I le ele tanumia mapala ai. O na tupu lola ia o le mefou. So Jesus said, enough of that talk, enough of that heady stuff, enough of that philosophy, you Greeks. Now it's time to put into practice what I have taught all these 3 years. And then Jesus lifted an agricultural truth. Unless a grain falls on the ground and rots, it'll continue to be the same. It'll continue to be single and it will not have an impact. But if it falls to the ground and it rots and it decays, then something magical will come out of that. That seed will grow into a tree that bears many fruits. So pe o le manatu le nao le li'i I le vaiaso le nei au o le whaaseseina o tou tangata e leni I le theory. O tou whaalongo I tala I le lofa o le tua e tawala atu I le ministry. O wala le whaaseseina o tou I tau mate matenga. E o tou I loa le nei upumoni. A whai ele pa u le saito I le ele mapalai. E tu mau bea. E le se suia. Ai a whai e pa u pala o na tupu mai ai leo le la au. E tele o na fua. Le manatu o tu e mamalu tangata uma. Si o nisi le mea le fi whaalongo I e tangata e leni, o le a, o se atua e vai, o se atua e pala. E le manao e leni I se mea vai, e manao e leni I maso, I se mata upsili e ola pea lava pea. E le manao I e leni whaalongo I upu vai ia. A whamele li al me moni a lea. Si al me moni lava lea mai le vai. E ma losi e le tua. Le whai tātou te maua I tu susinga a Paulo.
ua o vai vai, ona o malosi ai lea. So this is why the Greeks are very important, and that's why John lifted up that particular ethnicity. Because the entire European continent is based on Greco-Roman, Greek-Roman philosophies. And all these guys are based on the strength philosophy. They think it's silly for a weak thing. They like might. La tatou te vaai iai, o le tunu ule nei e vulnerable o lava oe pe te tangi, e whamela o, e le stama tatou tamana. Le a whau e fo i malo Amerika, a moa se te miawa noa to te travel e isi a tunu o le lalolangi. E ta o tuno lava o e te sau mai Amerika, immediately lava e whamaitama o. It's the Greek philosophy. Or Greek philosophy, e whaalango lango i le malosi. E whamele li ua uma mea nā. Uma teimi nā, o le teimi le nei, o le toso mai o le mea moni, mai le mea vai vai. Tupu mai le la au, i le fatu ua pala. Pe o le mea nā lea laiona, ona tā ua tangata e leni, e Ioane el Baptiso. Matangata fo ia e Ioane fai evangelia. Na e alo lato manatu e le mawhai o na tupu mai se mea malosi, se mea vai vai. E o whailale tūlanga o le mele o le mamalu, whai mai ia tangata e leni o le mamalu wa ia o le mea sa mai fafu. Le mamalu wa ia pe o tofi e whae e ia te oe. A e se maunga ma e tau ilunga maualo whae longa. Le mamalu le nā o le nu. Le mamalu le nā o lo tau ainga. Le mamalu le nā oe. E ni a whale ni. Mele li e lese upu moni le mele nā aisea. Leanga fo e oti le tangata. Whao le tofi. E fo isi tangata ata ma mai atu nei lo oe. E fo isi maunga e fo i isi tupulanga o lo whai mai. Le moni lava le nei. Ale pa le fatu i le ele ma pala ai. E tu mau pe lava. Ai apa i le ele ma pala. Tupu mai ele sinafo. Every Samoan that lives in this culture has to struggle between the two dichotomies. The communal lifestyle on the one hand, where we all gather as a family, we help each other, we don't stick out like a sore thumb, and the individualistic part of who you are. You have to be a content creator, you've got to have 1 million likes, you've got to, it's based on the individual. And so every Samoan that's bicultural has to straddle the two. And this is to say nothing about your Christian faith. So what must one do when there's tension and you're told that you have to pick one over the other? That's quite a dilemma. So what Jesus was saying, that you have to have this proclivity towards the truth. You've got to figure out what the truth is, what is worth losing your life for, and not just your generation, but generations to come. Si o le upu moni lea na whai ele li, ele na le moni ona tupulanga. Lea ua tele ina le loa e tangata po o le agricultural miracle lea aisea, lea nga watu ata atou le whale o loa ma whatau mai le saito.
Ua nofo fo I tātou I nei Amerika, o le loe tātou ia le agriculture. A whai atu I tamititi Amerika o whea sa wai ia le povi. Whamea e Samoan McDonald's. A mo tātou wa ia na wa ai le povi. Le loe tātou le mea sa wai povi. So whamaila le li, o le upumoni lava le nei. E sau le mea le lei, mai le mea wha le tonu. E tupu mai le la au tele, I le fatu e tasi upa e pala. Ina ua o vai vai, ona o malosi e lea. Si o lopu moni le na, o lesi le na mea leolo o lape I tele tātou, oisa, e le manao I tātou I ni me whale tonu. Taru waila ele o manao tātou I me whale tonu. E alu elo tātou malosi. E umai o tātou teini. E whatufunga ina ai tātou ina ia oua lava ne ia ise me whale tonu. Ia le mea le nā ua Faiai ma a venga le ngā luenga le tua inisi. Ai a tātou a mata I le upumoni. Ali lifala tātou whātou whala inga I le sa ili ina o manu lautia le tua. Ia ona tātou amongo fiela I o le venga. Ia ona sa loto leo tātou e le sai saitia I tātou e tū la fono. I pe ona sai saitia I tangata. E le whaapolonga ina fo I tātou e le angasala. I se awa le si ale nei upumoni o whamangalo ina I le tua tātou angasala. E whai mai ala ia whata manu le, e whai mōmura stepu lea, whaile stepu lea, whaile stepu lea, whaile stepu lea. Ona whaolaina lea oe. Le e o ngā mea nā mō le ola whaalitino, e mō le ola whaile nganga I o le tangata. E a mata lava ua whaolaina I tātou. Ua whamangaloina I tātou. Ua manatu mai le tua I le tangata. Ia ne whaapopolola I o ngā ruenga. Nena le whauai le tele o civilization o iai. E le amata I le ngā ruenga. E le amata I le atamai. E amata I le talitonu ma le whaatutua I le tua. A tātou talitonu lo wa talia I tātou I le tua. Whamangaloina tātou wangasala. I was just reading about artificial intelligence, and one of the things that this thing promises to do is it promises to extend life. It's just a weird thing. It promises to extend life beyond the biological life. And maybe that could be true, or maybe it could not. But as a Christian, that's already been done. Artificial intelligence promises this transhuman life where your entire life is supported by things that we don't yet understand. But I'm telling you that work was done already. We already have eternal life. We might not believe it, but it doesn't take away the truth that through Christ we have eternal life. By believing in eternal life, by knowing Christ, we have eternal life. Aso o mawai na tātou whamawai le tinao e seta. Whale tua ta wao ngā ina fo I le nei tu o ra tātou atunu, a mese fo I le ngā rue ngā le tua. Whano noa fo I lava ina ua, whamawai atu I lona tino. Mai fo I moli maua isi, sole.
Pei a rema sole o luna tina. O le tua fefi au siau. Pesi ia whapenale winga o le mele tātou te iai. E ia mamalu tangata umai le ona o le tangata. O a tangata ai e whaitawina o na teini ala na mamalu le tangata o na ua whaia o ia e fōlinga o le tua mamalu. Mena alena mamalu tangata. E ti ngā lava le sosongo o le whalipovi a whanaua i ale mamalu o le tua. Ti ngā lava ni tau te renoa lo tātou wali i lunga sa tauro ai atangia i lava le mamalu o le tua. Whatutuanga o tātou e ese ale whatutuanga. E pese I e vai vai. E atu punga mai e marusi. E pese I e auleanga. E ale mātango fie le mawhai o na vese. Me o lo mātango fie le wa ai al tangata e ele teini e ngauia ai ele teini. Le mātango fie a mai e le tua ina ua tātou I loa le mamalu o le tua I a I tātou. E whaau au pēr e whaababau. Ia o le tala le leilea mo I tātou le nei vai tau. O pupua ngā o le li. Tātou pupua ngā whaatasi maia. Ai e fu se mea o lo o mamafa I le tangata. Ia focus iai o lava le alo ese. Ia tātou uoane iai ma tātou whangatua whaatasi ma me pese ini mea mata ngā o le tātou ngā luenga. Oa I nā e tupu mai iai le mea fōu ma le mea mata ngofie. So let us be equipped with those lenses. Whenever there's beauty, don't forget the ugliness on the other side. And whenever there's ugliness, look for the beauty. Because all of us were made in the image of God. And to the extent that we model God's love, God's mercy in our lives this week, then we too will be glorified. E mamalu tangata Amen. La tātou whai ule nei sauninga e pese tō se la wana skultonu. Te ina I tātou I special choir. Yesu suru atu I tātou.
Ai on the tato momori la au konga ai de le tai au. Ai a le tau langa. Si tia pe le pita tunga ia I tama fa sau o le langi de le tai. Na be ai de o leo. Fai ma fonga tau momori le. Sunga to ina ma falitua. Kunga ia wa ai mai se le pa ia tato kalis. Mori atu ai le nganga whaftai lau sunga pengai na format. O lo tapenaga fo I ai o le nei tai au ma whaala e au ino le tato kalesi awa le samalingo le alo le tato samavali ai. Ma ngāru bue ki tono le kalesi ai le kure. O la mātou talo tama. I alo whangia pēr le tua. Fo le malosi le tino le mawhawhau. Ia whasiri pēr le nganga awa lava tiu te mawhaiva o I tofi. Lo so fua ma le ola. Ma rue ai o le taitaina o le lafu ma moe tono le tato kalesi nei. O pēr fia. O le malosi. O le mātou whamatalanga lea whaftai mo le tonu. O ono whare fo ia sa tu ia maa upo pe o polofoleina le nei aso. Vea lea whai matai ala le nei mai aso ai meite le nei masino o lumana. Ia whai lea matai ala mo I tātou. O le whaftai lea lea le nei tai au le suwa. So pai ai mo le whasisilanga tātou e karisia. Tanga I ane I pepa nā alo o watu tātou. Folofolanga. Whamanatu atu pēr ia o ene. Manatu fo I lau ia tātou kālesia fo. O le a mālo rol tātou la fonga mo le māsina kou pe na māsani ai. Māsina umar tātou ua se lau o le pata whare o le whai. Ia la si whaisina toma la titi. Ia le pata o mati tātou se i ngase lehi le aso ana nafi. Ia mori atu fo I le nganga whaatai mar whaamalo. Whaamopo le nganga whaatai o umar. Lai tono al pepa le. Mai no tusi pe no mori atu ai. Ia e whaaleo atu le nganga whaatai. Ona o ngā ruenga o pai ana whaia. Ia ma ngā ruenga fui o le whaawawino. Tātou ngā ruenga whai tono le tātou kālesia. Ia o le mātou whamatalanga lea. Nā le whaamata whaulau se whamatalanga le nei tai au. Ia ai aloko mia le. Tua whaftai fo I le. Ai atu fo. Fo I ale malosi le tino le tātou tomato ina whai malanga mai sa moe pe o tātou mafuta le nei vai tau. Ono sa ini ngā malosi I alo whangia pēne tua. Fo I le malosi lo tino le mawhawhau a ia whasisiri pēne a nganga. Ia wala ma whai ma fo I matute o tofi lau sunga. E reti e ngalua e tono lana e kālesia. Ia whaatai sau fu stable nei tau sanga fo I atu. Ia tātou ke le mai loa. Ia rofongia pele tua. Mo alo malosi, mo fo I malosi tina. Faiai pia fai mo le fofo tua. Ia ai wa fo I le. Ngā ruenga o whianga iai. Ia o mātou whamatalanga le nei tai au. Ia manu ia telefo kuanga o tutoe nei vai aso. Tai. Tai lawa e le whonga te whono. Let us pray. Mātou o I le si ui o le nei tāpo inga. Le whatau waala o ona. Lafo se watu pē le ngā ruenga aloa nganga pa ia. E musu ina le winga mone o fionga I o mātou tangata te tutasi. Wala mātou sa halinga I le neva yaso. We've come to the end of our worship. And it's very clear when we try to preserve our lives, we will lose it. But when we give our lives and let it dissipate in the soil of your grace, then it'll grow into something much more than we can anticipate. Let that happen in our lives this week, and that is our prayer. Wala mātou tu ua. Ia tumo mai o mātou lunga le lofa tuno tele o Yesu Keristo o mātou le whaola. Le lofa muti vale o le atua o tamā. Me mafutanga le motusia malo nganga pa ia. Nei maso umai o I le whakabau o whakabau.